laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Yo hajja mi yobina on fermila micro e weltanike karama ko ɓen cheikh ɓenginno barakallahu fikum yo Allah nafirme yewtere nde miɗo jogii ɗon landal ɓay haray ko mi ƴettuge tumbere haala joni minen ɓe janga joni ɗumen yeehi kamen ɓe ni kaari ñoƴƴinen ndiyan ari ɓe waɗi ko ɓe watta kon ndiyan ɗan acci saƴugol ma ɓe adda ndiyan ɓe waɗi ko ɓe watta kon ndiyan saƴi ma ɗum wona wiruɗo noon ɓe immine ñaaki ɓe waɗi ko ɓe watta kon ñaaki immike joni ɗo menen e ɓaawo e gandal ɓay haray ɗuuɗa ɗum ɗo aray no metti fii komin ronko hoolade ɓeeɗo haray ko honɗum wasi ɗon men walla haray on tigi ko mari ko wasi o ko anden taw o haray hay sahaba ɓen tigi ko ni ɓe yewtirno nelaɗo sallallah sallam ɓe inni wo karama ko ɓe wonde ɓe wowla e piiji goo wo ɓe yiya ko ɗi hiɗi waɗa nelaɗo maki sallallahu alih wa sallam wo ɗum ɗon ko konngol gotol ko haray ko jinnaji ɗin hoccoye dow gaɗi watte ɗon 99 wona temedere siɗi jonna karama kojo on donc karama kojo on haray ko fanɗi o fene laabi 99 so gonga nde wotere ɗum ko goo e ɗiɗaɓum ɗum kadi haray wono andi ɓayɓe gollira ko inte kon haray seytanuji ɗin haray no woodi piiji gotol ɗiɗi waɗata hara hino hecci hakkille men kin enen on faami kono noon haray no wawa kadi hara kon guita ɗe woni ko ɓe bilɗi wano Allah subahana taala daalir noon on no falamma alkaw ka yimɓe annabi Moussa ɓen ɗa ɗon andi ɓen ɗon kamɓe wallinno bolloy ka yaltit wonti bolloy yimɓe yii ko bolloy Allah daali o yewti en ɗon e daga ko waylu guite ɓe jogii o inni falamma alkaw saharu ayuna nnasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim o ɓay woni ɓe bugi kelle koykoy woɓe bilɗi guiteyɓe ɓen tawi ɓen fof ko woni yiwde ko bolle ko yeten ɓe wallina ɓe na wonti boddi ma goɗɗo wuufa ɗo pette yiite ɗum ɗon fof ko guite yimɓe woni ko ɓe bilɗi saabu noon ɓe gollidude ko inte ko seytanuji ɗin haray seytanuji ɗin no waɗani ɓe toon ɗen condition ji fiyo ɓe wawa jogitade waɗude sifa ɗin noon piiji haray karma koɓe no yewti fi ɗum ɗon moƴƴa ɓe ni si ɗum ɗo waɗi enen hiɗen jogitete ko kamɓe seytanuji ɗin woni ko inte ko gollidude haray enen hinayen gonɗinɓe ko ɓe gaynoɓe sifa ɗen golle Allah subhanahu wa taala ɗon haray ko ɗum waɗi karma koɓe no yewti awliyaullahi no woodi awliyau cheytan no woodi haray awliyauɓe goo kadi Allah rewi e hoore ndiyan hara ko Allah subhanahu wa taala naɓɓi ɗum waɗi fewno sahaba ɓen kadi e woni sahabaɓe ɗin no ñamude ɓen andi piletu maɓɓe kon subum hini ɓe andali wo siko pileten kon subum hini e siko ñiiri ndin par ce que ko toon iwri Seydina Oumar ñande goo radiyallahu anhu o waɗimo hutubude Madina tawi mo immini Jeys Irak hoore Jeys on ko Sariya ka o hutubata ɗon o yii ka fello kaɓe woni ɗon ƴawde wondema hefere ɓen attaque ɓe woni Seydina Oumar inni ya sariyatal jabal ko ayo Sariya nangue fello ngo yimɓe ɓen ngalɗi kominala Seydina Oumar accitiri ɗum ɗon ɓe wowli ɗum ɗa ɓay woni ɓe artoyi ɓe landike Sariya inni o nanno hito konngol Oumar ngol wasi tawi hara woni ɓe jooɗodi haray ko waɗi karma ko ɓen no walli fi defte ɓe waɗi awliyau cheytan e awliyaullah awliyau cheytan no waɗa piiji goo haɗa ɗi hecci hakkille kono ɗum ɗo wawata yaltinte ɓe ka innugol ɓe toppitaki fus e ko Allah subahana taala toppiti kon haray kadi komi wasiyoto kadi wonko ɗon ko ɓay haray koyen wonɓe ɗaɓɓude gandal haray toujours ko yen ɓurto janngude haray ko ɗum mi falno yewda e o mawduɗo haray ɗo en yewtay tu woni seeɗa fii ko sirku hulɓini kon kono fii en wawa janngude sirku haray ko ma jannguen ɗum ko inte kon duuɓi saabu noon nelaɗo sallah sallam tigi ɓe yewti e hadise ɗo gandi ɓe waɗayno on du'a allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam Allah mi torikema dandande mi shirkanta ɗo andi yaafulan ko mi anda kon ko ɗum waɗare shirkuji ɓuyno toon hay la no yewti shirkuji suuɗiɗi kono madama sen ƴetti deftere ño battike inchallah haray en ɓurta e famude haray e faamu an tosokum haray kono ɗum ni mari komi wasi o inchallah. Assalamu aleykum oustaz. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. awa jarama deyna ala toon alhamdulillah. awa min kadi miɗo mari ɗon question momi landoto on par exemple ara on tigui no nawni kono mo yaade laptane inna o ɓe ala yi'ude nawnare ko wondi e mum kon kono tawa kanko toujours hemo nawni mo soñji joni no haray ko on ɗo him ɗaɓɓata lekki innugo wano lekki ɓale ɗum haray ɗum ɗon kadi no tawa e shirque hara ko yimɓe ɓe guinnatama joni ɓayeɗa yaade ka laptane ala e ɓuttuɗe joni yeew kadi ko ceernoɓe ɓe daara tawi
ɓe wawete ñawdude tawi Allah honno ɓe Allah waɗay ɓe sabu ɓe wawama ñawdude ɓay lattane no wiide ala yiwde ko honɗum wonma e soñjude haray ɗum ɗon kadi ko honno wiɗon e fii ɗum ɗon ɓay hara on tigi annda ko honɗum noɓɓe gollirta ananayi ɓe innama ko ɓurano ɓe gollirta ko ɗum ɗo e ɗum ɗo kono an anda ko kamɓe tun andi ko nduni gollirde kono tigi tigi on hay on tigi hay an tigi haray hiɗa amiti kono yimɓe ɓen fof no wiidema waɗi ɗum ɗon kan on tigi nata ɗaɓɓata lekki beru on tigi kinno ɗon on tigi ko ɓe ɗaɓɓa lekki kono hara henanama kono jama on mo jokkuma ɗon duya wakkilo ɗaɓɓa lekki hara kono ɗon min fii ɗum ɗon kadi wona haray ko noon wondiri haray l'islam on no yamiri yen ɗaɓɓu koñte ko lekki haray déjà taw ado médecin arde e technologie fof e sifa ko yeten opération je piqûre ji hari l'islam on kañum kan no mari koyinte ko médecine mu noon ko sabu développagol o semi médecine sakkitamo ɗo e yawugol fi makko piiji gono toon jama o welsindori e ɗum ɗa sina ɗum en mari koyinte ko lekki min kin enen tigi haray itta ɗum e ceɓe e itta ɗum e Qur'an e sunna ɗum faami haray no woodi ñawdiroɓe ceɓe ɗum ko ñawndugol ɗum ɗo no nandi ɗum ɗo hay ɓeeɗo no jogii ɗum fewn ɗo ko yinte ko médecine traditionnel siki ara ko ceɓe ɗum ɗon ko feere amma si tawi woni nawnaare woni labtano on ala faamude fii mayre no waawa hara labtano waawa faamude fii ɗum noon par ce que kamɓe ko piiji ɗi goɗɗo wawata ɗin sohde tun ɓe wawata memude ɓe wawata anndude kamɓe ɓe wawata piiji wirneɗi ɗin gundoji ɗin ɓe wawata ɗum noon e haray ɗum ɗon enen kadi ka Qur'an e ka sunna no woodi ko ɗum ɗon ñawdirte haray no woodi ceernoɓe ñawdoɓe ɗum ɗon hara ɓe waawi fii mum haray ko ɓen ɗon yoton e mum kono noon yo taw hara ceernojo on ko andiraaɗo hen ɗum ko andiraaɗo gonɗinal Allah subhanahu wa taala ko andiraaɗo tawhid sabu no yewtirɗon noon haray piiji no ukkodiri moƴƴa noon e ko ɗum waɗi sen yii haray wono enen boyi e men haray andano ñawdirgol Qur'an on tigi sunna on si wona jillay toon inɗe ɗen anda fiimo haray sen remaki ko ɗum waɗi hay o mawdu tigi ɗum fof no nder toon ko min noon ko hunde yaajude wono karama koɓɓen heno yewti wondema o ƴettugol kalfe abajada e innugol waɗa sifurji nder toon waɗa kaatime winda naseele ɗum ɗon haana ayiyay sa yehi taw ɓe landuma inde ma nden ɓe inna inde ma nden ko fuɗɗori si tawi woni an ko ɓay ko fatumata ɓe inna fa on fa toɓɓuɗon ɓe inna ko numéro te ɓe winda ka nder katimere numéro on ɓe waɗira ɗon ɓe jeddira ɗon kalfi abajada e rakumuji ɗin ka arabu e numéro ji ɗin ka arabu ɓe yaltina goɗɗum haray wona ɗum ɗon gollitortaki kala gollitorowo harana ko woni ka Qur'an e kañumma ko woni ka sunna haray o ɗo a duwaka ñawdiyade ka makko kono si tawi woni ko ɗum ɗon gol totare ɗo wawi ñawdorde si tawi woni nawnar nden hewti ɗum landoɗon noon tawi labtano ɗum annaki hara inchallah so on ƴetti tun contact ji ɗin si Allah jaaɓi hay so tawi woni ko ɓen lawol kisal ɗon inchallah haray no woodi si tawi ko wontirɓe hella Belgique ga haray no woodi ga no woodi kadi ka mellagini hara ko ñawdiroɓe ko inte kon sunna on tun kono noon haray ko inɗon ko rentoɗen e ñawduyagol ka en anda ko hombo innowo en tun windiɗo biniri nafi jonni en anda ko hen ɗum e naseele woni ko windi toon no gasa hara ko sifa ɗe naseele ɗe wowulɗen ɗaɗen naane hara ko waɗgol kaatine winda inɗe jinna ɗum ɗon ko shirku noon haray ɗum ɗon no hulɓini moƴƴano ko ɗum waɗi haray se yinnelaɗo kam kañum salah sallam haray ko du'a o woni ko ɓe waɗno ɓe janggayno tun ɓe ɗumanno haray no wano windugol ngol nasikin haray eɗen ɓayɗen anndi kamen windoɓen no ɗuuɗi ɓe inni ka shaddalli zara'i haray ka sakkagol koyinte kon uditangol jama on shirkangol Allah subhanahu wa taala ɓaytiji ɗin no jilli haray ko ɓuri moƴƴude koyen selu windoɓen na seele ɗe anda ko on to iwri jonnayi haray koye on tigi yohu ka neɗɗo annduɗo sunnanelaɗo on jogiiɗo tawhid on ɗon o mocca on tigi ma on ɗon jonnama ko moccitora hara ɗum ɗo fof no tabiti ka sunna inchallah si a waɗi ɗum ɗon Allah waɗay barke ɗum ɗon ɓuri ko on tigi yahata to tawa déjà o shirkani Allah en nani ɗoɗen bone ko woni kon e shirku no gaskade o ɗon ka sellude mi adda kadi misal gotal ñande goo nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe yino goɗɗo heno jogii talkum no haɓɓini talkum nelaɗo maaki ko henɗum wattaniɗa kun talkum o inni o komi wattani kun ko fimiɗo nawni nawnare nde ɗo o wowlinde nawnare nden nelaɗo maaki ittu kun wo kum ɓeydantama si wona nawna sa maayi kadi kunno e ma an maletake few oyi haray ko rentagol inchallah ɗum ɗum haray ko ɗum mi wata on conseillede ɗo wawi contactude mon inchallah haray no woodi partout inchallah wonɓe ñawdirde ɗum ɗon joni bisimillahi
aray te Allah no hoddiri on tigi sello on tigi inshallah ndikkay sa so jarama bi albarka Allah windu baraje di amin amin na Musa do mi uddi tambe do wobbe hino landi wo yo mi landano be do wo be joni be nande inde sirkon har be innayno e barki Allah e kaarijo wo dum don joni fo be acciti wo kono joni se be nani goddo no wola wo kono be yi e bayana hara usasi jonno inna Allah reni condi wosindi habbi wo est ce que dum don kadi ko sirku non kana sirku do don wano innugol Allah reni condi wosindi habbi haray ben don ko be yewti don haray se yaari hella ka fi sababu sike ka wadugo sababuji di haray hiden inna ko inte kon hina shirk sike hara ko hennugo faandi e de yewtere makko don sike sida faala harude Allah no waldini laawol fiya haaru ko ya nyaamuka don hina shirku no sa inni joni goddin ma no faala do den ko inte kon haray mo weela mo faala harde inna mo yohu nyaama baytun Allah no wallini laawol no goddo rewrata fiijo heege iwu sa wadi dum ma goddo inni ya waddum haray na shirku si goddo kadi inni reenu condi mandi ma habbu condi mandi fiita hendu ndur roynundi haray no hina shirku no kono amma fibugol wonde ma si condi si tay wono jetten hara won tigi no fibi si tay condi no wali do hendu wifindi do sike si tay tun condi ndi on baka Allah wawatandi hiwde haray non ko shirku haray ko deja ko cippintingol Allah subhanahu wa ta'ala bawgal Allah ngal Allah holli mo wada pijigo bi sababin mo wada goddigo bi duni sabab ko alta sababu en fami haray sen dari wonu ko Allah subhanahu wa ta'ala en do yite nge wontu bubol annabi Ibrahima yite ko sunnojum kono den nyando sanjuno alhaali on ka goddo o hukka ka yite o sumali condi no wayi wala dero warande yabbati Allah renandi o haray innon pidi ko pidi di Allah subhanahu wa ta'ala wawi fe kono haray wobbe go ko yewtirtadi ko fi faandagol seke wadu sabu on non si joni konti non toroda Allah parce que enen tigi kadi islam haray ko do yamira den haray ko ya wadu sababuji din toroda kadi Allah kono na ya goddin ko sababuji di woni wadde sababu on kanko battintasi wona e honno dunga Allah subhanahu wa ta'ala ko do wadi no wodi wobbe go haray groupe din no don beenni tarafain caldi did no don mo kala hino ukki mojjano ko wonu bentungo mali ahlu sunna wal jamaa wobbe go no wadi seke sa wadal sabuji di fusuwa ta marsurano misal don sa habbali condi din jamais Allah renatandi fi walla watandi renude on fami wobbe go no jogiti dum kono hinano woniri wobbe o kan no jogiti sababuji di no wawi fof si woni ha wadi sababu hande kadi Allah reni rena hande kadi renike na dum enen ko ndu woni gondina ahlu sunna wal jamaa ko ya gondin hida wawi wadde sabon hagasa kono sa wadi sabon ko ya holor Allah si Allah non sabon no wawi battinde no wawi ronkude battinde wawi jetto lekki sa jetti lekki ki an ko jettira lekki ko sabu kono na ya gondin ko lekki kin sellinta ko Allah sellinta Allah sino faala wada lekki kin sabu sino faala ron kakkedi wadde sabu ko do faadira wadirta ko do wadi se yimbe din nawnare wotere be immobe yaaka laptani e docteur jo goto o wadna be prescription goto be fu be yaaka pharmacie be jetta lekkele goto den oya nyama ndikka oya nyama maya wandi holliede ka sababuji din e wada kono ko Allah woni battinowo ara inshallah wara nginne beddo bayinu gasar be inni ko waajube nan no gasar ko dum be da faandi ara be yare ko faami fiidi don piji kono en hare nayi gondi Allah wataade en de condi sindi habbaaki Allah no waayre en de condi harande habbaaki ko Allah woni yamirde hen dum be gandi bimpiji wadi mojja non so yi annabi Musa o fecciri e nder ndiyan da yolali mo ka ndiyan dan pottiti sahabaabe go riri hoore ndiyan ko dum Allah kanko di sababuji ko smo faala o utiliser smo faala o accedi dum goddo sino faala ko to tuyangi ndiyan Allah rena mo haa o jawya goddo sino faala o goddo no ukko yite yika annabi Ibrahim Allah rena mo yite ngiron kam sunnude few hare ko smo faala o utiliser sababuji di smo faala kadi wacca dum hare ko dum woni ko mi faami e faamu ngon to sokum fi on masala dum inshallah na masala la uditande hikki den do be numéro mo sakitori 2720 assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi nala to jantu sa no jenti on do assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi awacce ke de mi hara question ngango hara ko landagol wano ni si tawi dankanagol goddo bobo hara bobo wona halal si tawi hino dagi dum non kadi hara ko fi hendu wondamo dankorande mo wano ni hara on tigi halsine bobo wano hara no yahude nokkugo mawo wano wombe voyage de ni accirama bobo ndosi
wono haray bobon taw inni bobon hina o halal haray ko ɗum faamugol yewtorde haray nganndi haray ko heɓuɗo hara o jombaka ne haray ko heɓuɗo hara o jombaka gasi haray ko faameten taw min on ber komi yii kon e ko karama ko ɓe yewti kon fi on masala hella o ko inte kon bobo heɓorɗo ni konti hara on tigi heɓu jombaka haray bobon fus o bonnaka Allah bobon haray kanko fus o bonnaka Allah konti se en daari haqiqatan mo fota e yimɓe ɓe tawata ɓen ko halal ka Allah subhanahu wa taala par ce que ko bone on ko hombo ko biro makko e ɓen makko wa an laysa lil insani illa ma saa fawaki neɗɗanke si wona ko golli kon kullu nafsin bima kasabat rahina neɗɗo fof ko golli kon woni responsable muɗum haray on bobo ɗon o anda kankadi na kankadi yelani ɗum ɗon hoore makko ko ɗum waɗi haray piiji buyno ƴetta waɗa e on bobo hara ɗi exista haray ko woni tun wallahi ko ɗum waɗi reena gongol no moƴƴi haray a waɗani ɓiɗɗo ma maande ko yimɓe ɓen sapporamo ko ɗum ɗon tun woni différence makko hakkude yimɓe ɓay ka yaara o ɓeyno ya oɗa ko fattu oɗa ko fattaray haɗa ko sifa koye ɗon piyo woni e makko amma ko Allah so rewi Allah o golli ko moƴƴi ha o maayi neɗɗo innaɗo on ɗa ko halal o rewari Allah o gollal ko moƴƴi o naata yiite innaɗo on ɗa ko fattu kanko o naata e aljanna haray on ɗo mbo wala ɗuma si tawi woni lorritori hara ko onon duwa ɗo fiyon danko bobon fiita o yeebo ɗum hina fus haray mo fota e boboɓe hedditiɓɓen amma ko si tawi woni no hara ko kanko o heɓa woni o halfina on hara o wallitotomo woni e ko boni kon si kettuma o heeɓi o ko onon o halfinta wallitomo newugol ɓay haray no gasa wonde famille ji goo toon ɓe innayi kanko ɓe innayi honno misal ɓe innayi onno menen ɗum natta ɗo waɗata ni innaji woni an haray joni tigui tigui on a wallitoto won tigui ko heeɓi woni anamo ko heeɓi o wallamo newugol ɗon haray a wallitotomo ni e bone si tawi naati ka wallitagol goɗɗo e boni haray no harmi si tawi naaɗon naati ko joganagol mo tum bobo on fii bobo on taweebo ha o yaha ɗon o watamo naɓorde inchallahu haray min mi yaali ella e wallira e jogagol bobo on ɗum saabu noon bobo on fusi o bonna haray ko ɗon komi faami si tawi woni no woodi famɓe goɗɗum ngo kadi inchallah haray ɗe wawi wallitade anda si famde on jarama albarka allah joddi aljanna amin amin nam ɗo mi udditan ɓeeɗo sari woɓɓe no landino neluno men ɗo kono na ko yowiti e o bayana ɗo hannde ɓeeɗo ɓe maaki ko honɗum woni ñawoore e gorko wo wona oɗo inni wo ko belgique o woni kanko eski ha yo jombidira e moodi makko wo moodi makko ala jaɓde ɓe jombidira won nani sasi ɓen no inna sa yeehi nokkugoɓe landike ma si tawi an jomba inni an jombaka wara ko bakkatu molanaɗo wo kono o yetike moodi makko eɓe jombidiri ha moodi makko ala jaɓude e hara ko fii kadi innugol siɓe jombidiri hara reveni on ɗuytoto wo hara kono siɓe woni mo kala feere reveni on ɗuuɗay seeɗa ɓe heɓa no ɓe feƴƴinira wo haray ko honɗum waajoto ɗon suga ɓen worɓe ɗon honɗum kanko sonnaji on o duwa waɗude jooni ko jooɗo ɗon o ɓuttina kaa ko honɗum o duwa waɗde haray inchallahu haray ko ɓuri ko moƴƴude koye ɓe jombidir sabu noon haray ɓay innama dewgal woni hakkude maɓɓe andi enen toujours ko avantage oy koye dareten en darata négatif uji ɗi fami haray ko gonga avantage oy no gasasino e moon fii ka mbuuɗi kono ya andu ɓiɗɗo ma on no windi ɗo par ce que kamɓe tigi si yimɓe jommidiri siɓe jommidara ɓiɗɗo na gootum haray no windi ɗo ko ɓeyɗa e ni konnani haray na o halal kamɓe kadi ko ɗum windi ɗo taw andi haray ɓiɗɗo ma on taw ko windi ka leydi ɗo na o halal hay o wonoy ɗo ko honɗum nde andi boyno faala ɗo ɓe woni président de la république hay wonɗo président de la république ko windoto ka dossier makko président ɗo dow hari ɗumannaki hari ɓen makko e ɓuuro makko jommidira ko ɓe ko heɓa ɗum ko goho ɗiɗaɓon ɗum kadi sen daari fayida haray ɗum ko janfagol ellaji buyne mum min mi ala natude majji ɗo inchallah kono min mi faala tun komi wasiyotoɓe koɓe jommidir par ce que déjà gorko on kadi no hulɓinanima ko répétata ñande o jomba par ce que ɓen andi pelle so ɓe jommidira kala ka o yeehi ɗo e bureau ɓayi ɓen andi ko nder ga wontirɗen kala ka o yeehi bureau ɓe lantuma ko marié ka ko célibataire o henna ko célibataire si tawi woni ɓe landike mo ko inte ko nene ɓiɗɗo ma on ɗo wona misal wonde pijigo are toon ka dossier jara ko fii ɓiɗɗo ma on tigi e ɓe lantuma fii oɗa ko ɗon jombidiri innami jombamo joni noon ɓen andi wano ka l'islam men nelaɗo maki sallallah sallam piiji tati ɗi fijirtaki nelaɗo maki salasum piiji tati jidduhunna jiddum wa hasluhunna jidd seke piiji tati no toon soobe majji on ko soobe hay sama kala majji on ko soobe ɓen annikahu wa talaqu wa raja seke jombi
e acciti kañum ma e ruttiti on faami wono yowgol ka komin inna divorce inna kañum ko sama kala woni enen nde no ari e hadise ne laaɗo sallallahu alih wa sallam kane laaɗo maaki innugol mi jombi ma mi acciti ma ɗum mi artiri ko mi accituno kon ɗum fijindaaru ala soobe ala fof ko soobe si gorko woni ha o fiji ɗon ha hara ko fijindaarugoy o inni mi accitiɓe are o accitima so fiji ha kadi ɓe inni oɓe okkima goɗɗo o inni mi jaɓi mi jombi hara o jombi kadi si tawi woni himo sertuno e goɗɗo himo ka dewgal e himo ka edda makko o inni mi artiri haray arti hay so o sertima ɗon haray woni kergal gotal ko ɗum haadi son ɗon ko ɗum fameten seke sa inni a artiri ino fof hande a serti kadi hande janggo a inni a artiri andu woni certe ɗiɗi ka wattuɗa ɗum troisiéme fois o haray o harmanima taw fi ha goɗɗo go jomma makko ɗum woni a famugol sifa ɗin ɗon addoyta fa'ida mum o yeeso toon haray ko conseil ten on tii ko on tigui haray koyinte kon ɗumanno a kadi so tawi woni ɗon serti haray ɗe wembude on fof si tawi noon woni ko on famille haray ko goto ɗe wembata par ce que enen kadi julɓeɓen faami hunde wotere enna ko woni kon tun kadi koɗum hollaten enen ka wonɗen ɗo kadi yen andu enen naafi aduna tu woni wonɗen dogude en dogay fi aduna en dogay fi lahara joni noon si tawi woni neɗɗanke kanko o ɓeygu makko o ɓeeɗo fopp koyinte kon soit social ma yimɓe somaji no jokki ɓeɗo fof gurungu honno fayɓe no irte ka ɓe haray no metti fi moƴƴa noon haray arten ka l'islamu meɗen haray jombidirgol ngol no moƴƴi chef de famille wonte kon jogiiɗo on chef de ménage on wona koyinte kon gorko on cuuɗi ɗi inchallah ɗi woni tranquille so ɓe o sari Allah si o waylitimo ko enen programme ji men ɗi waylitoto inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah waylata ko woni yimɓe haa ɓe wayla kon koye maɓɓe o saria si tawi en wayli saria Allah en junniti en inni joni gorko o debbo o fof ko chef de ménage fof ɗumannoto andi en sangi ko Allah wallinno kon so ɓe e yiyo e changement ka famille toon ko ɗum waɗi so yi hannde ko woni kon nder toon no hulɓini moƴƴa noon haray inchallah waray ɗen tañini noon karma koɓe ɓay haray no woodi humpitiɓe fi no ɓurilan haray kadi landama ka radio ɗo inchallah no gasa woɓɓe go aroye findinana en ko ɓuri ɗum ɗo kono haray min omi faamuma komi conseillata ɓe koɓe waɗu ménage maɓɓe on gooto haray ɓe ardiran ɓe waɗirano l'islam on inniri noon ɓe wona ɗon inchallah ɗen tañƴini ko l'islam on inni kon ko ɗum noon ɓurata ɓe nafude di ko ɓe waɗani kon hoore maɓɓe kamɓe tun ɓe ƴetti ko haqqillaji maɓɓe inchallah wona ustade wona ɗon ni wona andi wona ni joni woɓɓe si wona sa heeɓi tanirawo ni hara ɓe inna oɗo ko moodi anni wona ko mako ɗon kon ɗanane sa inni mi jombike ɓe inna ko moodi anni oɗo mi jombay mo ma oɗo jombaylan ɗum ɗon kadi no tawa ɗon e ɗum ɗon ha nafi hen ɗum nelaɗo maki e no a jaddatu bi manzilatil ma a jaddu bi manzilatul abi so kadi on ino no ƴet koyinte kon soro no waywa baaba ko ɗum waɗi so tawi woni ɗen andi ka waliyaku ka wonugol wali ka wonugol koyinte kon tuteur neɗɗanke hara ko tefti ɗon fi makko si feƴƴiɓe makko haray ko soro makko si tawi woni koko iwri kon ka yuma makko si feƴƴiyuma makko haray ko pati makko on faami haray goɗɗo si tawi woni o maayi kadi ɗe nganndi haray si tawi biro makko wuura ko biro makko ronayno kon direct ko pati makko ƴettata ko ɗum waɗi pati ma ko yumma ma few ko ɗum waɗi haray si ɗen anndi ka jum haram to sino comptede hara ɓen no fof no tawa ɓe a tiggantako ɓen noon a tiggantako wona soro ma jiwo tiggantako soro mum par ce que soro makko watamo jombude few soro makko ko ben makko ila adama kala ɓe o anndi ɓeɗo koye silsila makko hara ɓeɗo fof ko soro makko haray ɗum ɗo waɗetake innugol mi jombi pati an ɗum no fota so aɓiran o innugol mi jombi pati an no fota innugol mi jombibiran oyi an kadi pati jon ko innata ɗon ɗen ma an soro jon ko innata ɗon ɗen mi jombi tanirawan no fota sa inni a jombi ɓiɗɗo ma reedu haray ɗum ɗon min ko minata haray ko rentuɗen e muɗum e haray islam on hinano waɗiri haray goɗɗo wata jombude pati mum so be wosama kala o haray fijirtake no wondir noon hana fijirgol jombugol biro mum wa kadalika hana fijirgol jombugol pati mum wondir noon hana fijirgol jombo e ɓiɗɗo mum kono noon kadi haray hana fijirgol mi jomba e tanirawa inchallah haray ko ɗum woni komi faami e mum nam wona no wonirɗen ga ni joni hara na pati oti yaafede ustade fiyo laaɓo seeɗa
hara na pati oti na mam soro oti wona gani goddo ndara tawa hara fayda an e biro makko on wonay yeruɓe hara mo jogi bobo tun hara sa façon fotti on na hino modi mon ɗo ma suka ɗin piiji hara ɗum ɗon ka oti duwaka innude par exemple ɓe won hara no wondi ga oti no jogi ma nene ma hara mo jogi ma ɓay hara ɗa hecci mo buyi o jogo wona on ɗo ɓiɗɗo wona yerujo tanirawo ma wenna ɓeɗo oɗo ko ino modi mon ɗo mi addi modi mon ɗo yo fi yon yi'umo suka ɗin piiji ɗum ɗon kadi no tawa toon ka ɗum no fof no tawa sabu noon ɓayen yewti ko hadis ɗa fijirtake o andi si tawi woni ha goɗɗo wona makko ba hara ko selluɗo ken o fijiri ha andi tawi ka islam o waɗa koyte ko limite d'âge joom bigirgol si tawi woni goɗɗo fijiri ha inni tigi tigi o okki kaarijo o andi koye wattu hakkille ɗum moƴƴa haray fijindaro ala e mum haray joni noon naafi kala ɗe pooɗodiri duuɓi kono taw on tigi waɗu par ce que si tawi no woni hara ko réalité tun ƴetten so wowli hara woni soɓe naafi kala ɗa ɓe hecci e duuɓi joni noon ɓayneɗaɗo yewti hen sallah sallam wondema sama kala on kadi wonta e sooɓe harayta goto innumi okki kaari jiwo on hay siko campi wa kadalika ta innu goɗɗo mi jombi kaari sike taw waɗu ijabe e qaboul ko inte kom arkanul nikah on konni tugale ko watte kon ka resingol yimɓe ɗiɗo duwaka jaɓodirde ɗe hay sama kala ko ɗon ɓuuri moƴƴude sina udditande hikkiɓe kam assalamu aleykum ɓe makateɓe Alpha Oumar Diallo salamu aleykum aleykum salam nam usaje no jenti on ɗon assalamu aleykum ustase waaleykum salam wa rahmatullah donc ari miɗo marɗo question ko komi lanndo inchallah ɗo wawi landade ndaɗen so woni ko anduɗe wona ni goɗɗo so gayni ni ɗuma wano lotagol longan est ce que no aɗuwa wona ƴettugo sarbieti wona fittitoɗa ma sa gayni salligago ni fittitoɗa ndiyan donc haray ɗum ɗon ella fof sala e muɗum so neɗɗo lanni lotade longal ma o gayni salligade haray mo wawi ƴettude sarbeeti o itta ndiyan ɗan e makko saabu noon ko lootugol ngol landa hinayo ndiyan ɗan luttito e on tigui e kadi so ndiyan ɗan luttiti e on tigui lorremo par ce que sa ɗon andi siko gorko sa watti ko funengo ɓuuɓay sa watti conki ɗi ɓantanoɗa ɗin fof ha salli goɗa sa wattiɗi ɗi ɓuuɓay haray on tigui lorroto seeɗa ɗon andi ko ɗum haray on tigui fittitanto haray ɓenni o ɓella fof ala e ɗum ɗum inchallah fittitogol sarbeeti batte salligui ma ɗum batte longal e kañumma kadi acco nde hakke e kañumma kadi so goɗɗo a juuli ni a torade Allah ni a gayni torade Allah ma a wawi fittugo juuɗe maɗen ko yeeso ma walla fittugol juuɗen ka yeeso ɓaawo duwa on haray no ari e hadis goto kono haray karmakoɓe ɓuurɓen ɗurde haray no loyni hadis on ko ɗum waɗare min komi yii kon e konngudi karmakoɓe ɓenni ko ɓuri moƴƴude hara fittaɗi ka yeeso haray saabu noon hadis arɗon e muɗum woɓɓe go haray no loyni mo joni noon ɓay haray tigui tigui so tawi woni no loyi wondema nelaɗo waɗali sallah sallam haray on tigui waccuɗo waɗugol ngol haray nayi on tigui firtu ka ɗuma e iwata noon ko dawmino ko dambugal ngal tawata ihtilafu no waɗa e muɗum kono min on ko convainculan kon tigui tigui e ko mbii kon ɓay tum ɓe ni hadis on haray ko ɗo ɗo inchallah haray ko angal waɗu angal fittugol ngol juuɗɗen ka yeeso si tawi woni tigui gayni tun ɗo aada yo wallintin juuɗe makko ɗen ok awa jarama Allah yoɓon ko moƴƴi amin amin assalamu aleykum oustas en waaleykum salam wa rahmatullah a wacce hakke haray fayda landal angal harayna ko yowiti e darsu on hande kono haray ɓay occasion on no présente hattamen lando nam inchallah ɗo wawi landade ndaren sikko anduɗen awa bisimillah haray min landal angal ko fi ko yowiti e ngal calambal ko ɓe haray annasaraɓe ƴetti wi haray ɓe ƴetti ɗum représenté diina maɓɓe kam joni haray son soodiɗo wano sémise ma ɗum concol ko tawata haray wano ngal calambal hino e muɗum ɓawi ɗo gandi ɓe waɗay est ce que haray goɗɗo no wawi ƴettude ɗum yaa e juulirde naata juula ma juulira ɗum waɗu to est ce que haray no dagui wala haray ko lamɗi ɗon ko ɗum mi wola tun ka français min fino jama on ɓurtira famirde ko calambal ko noon ko ɗum woni croix o guenaw ko ɗum walla mo ɓen taw croix de jésus haray croix de jésus on karma ko ɓen inni sellata wattagol mo e cheikh ibne basare ɓe yewti fi mum e fatawa maɓɓe ɓe inni sellata déjà sa waɗi fi yiɗugol dinaɓe kam e mawnigol fi dinaɓe kam kamɓe ɓeyni ɗon haray no yaltina on tigui dinan islam on faami haray wattagol croix on taw ɗo yewde taw ka juulirde ma o ronka yewde ka juulirde ko sellata woni wattagol croix on
haray kala ɓe no jeeya e chartiji fii coñci julɗon ko taw coñci ɗin ɗi alaa ko tawata desenjino toon hara ko mawninayi ɗum diina annasaraɓe wona ɓe mawnirta no yimɓe maɓɓen toon hara enen ko nippiji fof inchallahu haɗa ɗen ɗo ɗen nelaɗo sasama haɗi en mawningol yimɓe ɓen feƴƴintina haray allah subahana taala nokku o yamirali en ye mawnin annabajo ha desinen mo ni waɗen ka dolo ko meyye hen fii tum mawningol mo haray yaɗin nayo waɗɗum ɗum inchallah haray ɗum ɗon ino harmi on anndi aray toujours ɓawana ɗon anndi wano drapeau Angleterre ɗon anndi ko on croix woni e makko jooni noon haray t-shirt ji no woodi chemise ji no woodi ko tawata haray ɗum no e makko jooni on te yiya yimɓe buy no soodi ɗum min remarque wano e ndeer juulirɗe ɗen aya woɓɓe no watti ɗum ara ɓe juulnude donc ɗum waɗi yomi lando landal ngal waɗetake few si tawi ɗum woni drapeau hara croix hino e makko on drapeau ɗon so desinama e dollokke haɗa koye on tigui rento e dollokke ɗo ma o si tawi o anndi o soodi o taƴa ɗum ɗon few o taƴa drapeau o itta o koola goɗɗum ngo haray no wari to wo kono dow hita o wondu dow e croix o wondetake awa machallah on jarama aray ɗimmun ɗum joni ko fiiɗe julɗe haray juuleteɗe naafiilo on aray ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi avant fana e ɗiɗi après fana joni ɗen aray goɗɗo no wawi janngude fatiha on tun e majje ka hino wawi haray wattude simore goo e hoore majje no hara on tigui watta simore goo hara on tigui watta simore goo hoore majje ko woni ɗum noon ɓayi haray tigui tigon fiika sellugol julde nden ka on tigui timmini fatiha o are fi julde nden nde selli kono noon haray sunna on ka timmugol julde nden haray on tigui ma watta ko fanɗi o aaya ma cortewol daɓɓol ma cortewol joni o felonno maɗire noon tan e no wawi no Allah daali faɓɓira o ma tayassara min alquran haray jangge ko newani on kon kono so on tigui gayni fatiha on haray ka naafilaji koye on tigui wattu ko fanɗi o ko fanɗi hay siko aaya goto ɓenni ok awa on jarama oustas haray yo Allah waɗ joddi aljanna e muɗum amin assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah haray ko sonnajo kadi landi wohimo faala janngude kono wooduɗal ka janngete ɗon haray wo ɗon ɗe haray karamokojo on ɗon maaki koyo on tigi ɓorno jilba bon hara o suumoto nde ɓe jannga onon kanko ko coñci africain meɗen ɗin o jogii mo jogii tiggare o jooni noon ɓay haray ardi noon himo faala anndude si tawii qur'an hino mooɓondira no waɗa duɗal no janngeede hara ko sonnaaɓe tun woni e janngude toon si tawii goɗɗo waawata accitirde ni sala makko on ko bee tun o suumo ma haray ko sonnaajo haray woni e jannude seke gorko fus alaa nder toon gorko ɓadaaki ɗon gasi voilà haray jooni ɗen masala on ɓay haray ko mo tawata haray woɓɓe ko kan no faalete mo nanndade wonde hay déjà hella ka waroɓe mi fuɗɗora ɗum haray normalement so tawi woni ko gorko innimo ɗum haray normalement gorko o worɓe goo innayi ɗum si ɓe jannayi on ɓe haray ko ya waɗu ni ka siki ko ya ƴettu coñci timmuɗi fii hen ɗum noon haray ko fiita fitimɓe kamɓe par ce que kamɓe kadi sellantaɓe naafi ko ɓe ceernoɓe na ko ɓe jannoɓe haray sellantaɓe ndaarugol debbo janano haray naafi ko ɓe ceernoɓe kamɓe kadi haray ko waɗi ceernoɓe goo so yii ɓe innayi on tigui waɗɗum noon joni so on tigui inni ɗum min se taw fi hella ɓen ɗum ko haani to neɗɗanke on yo ƴettu coñci islam ni ko Allah nimo ƴettu coñci islam ɗi na ceerno makko tun yamirimo ɗum haray yo ƴettu coñci islam makko ɗi yeeso e nder wo woni kaka nder darsu makko to wonnaka darsu kono si tawi woni kanko ha joni taw newanaki mo ƴettugol coñci ɗin hay yaasi si goɗɗo waɗi on condition wonni kanko wata jannude rewɓe hara ɓe fewtodiri en direct ko ma ɓe waɗa hijabu hara ɗo mo andi peut-être ko fiidina islam o faala janngude yo ƴettu nder hay siko yowugol awa ɗon normalement hina ɗum ɗon hanani mo few mo duwa wadde yaasi wo nder wo kono ɓawi mo faala hara ko woni koɓe ceernojo on hita fii ceernojo on addi on sarti ɗon hita ɗum haɗumo janngude hara yo yohu jannga few ɗum ko goo ɗiɗaɓum ɗum si tawi woni hara ko debbo wano misal landal ko landi ɗon kon ɗon hara si tawi woni o inniɗo waɗa niƴaabo so ɓe jannga hara mi annda ko honno min on mi faamali ko hen ɗum puusimo haa o inniɓe waɗa niƴaabo so ɓe jannga ko kamɓe rewɓe tun sabu noon si tawi woni tun ko rewɓe tun haray si tawi tun woni ɓe ɓorni jilbabuji ɗi ɓe yaltiri ɗin hara yaltita e maɓɓe si wona beru ko jum haram makko wawata ko yiwde ko woni jum haram goɗɗo ƴetti wono misal bem makko anndi si debbo
no woodi ko ƴettata coñci yaasiiji no woodi coñci suuduuji si tawi mo wondi e biro makko on e bem makko on e payko makko ko yiɗon anndi ɗon haray mo waawi wadde jilbaabu makko on kono jilbaabu hay so tawi woni hara wonde o yahay haa koyntee kon junngo ngon ɗo yaltita ma beleru ndu yaltita ma ɓenni hoore nde nge daande ko ɗum ɗon haani yaltitude e tawde jum haram makko hina ko feƴƴi ɗon kadi haray ko noon ɓuri moƴƴude karmo ko ɓeŋinni jooni noon si tawi woni tun ɓe janngude kamɓe rewɓe tun kadi ɗum ɗo yaltiti hara ella fus alaa e muɗum hara ella fus alaa e muɗum amma ko minata toujours kadi si tawi woni debbo addi on condition ɓay kanko haray kanko faala ko woni kon e junngo debbo jannoowo on kanko yo respecte condition on se ndaari ɗo si tawi woni hara ko wonirɗo leyɗe ka leyɗe ko wonɗi gaa so ɓe hiɗen anndi so yehi ɗo ɗen ka l'école ji ma ka golleji ɗen ɓe mari toon condition ji bo yii ɓe mari ɗo hay teni golle si goɗɗo woni ɗo médecin ko teni médecin on ƴettata sa woni soudeur ko tenni soudeur sa ƴetti sa woni mécanicien ko teni mécanicien kono ɓay on tigi ara no faala mbuɗɗi o ƴetta teni mécanicien o fi yiyo golluka mécanique si tawi woni ko soudire o ɗaɓɓere yehi ka société de soudire o ƴetta teni soudire o si tawi ɗum ko médecin jo yehi ka médecine ɓe landike mo teni ɓenni ko oɗo teni ɗen anndi o wona obligé o ƴetta joni noon si tawi woni hara par ce que min mi ennata ɗum ɗon ɓenni min ko mi yi ko waɗɗaki haray yo innuɓe ɗum yo waɗni jaabo kono ko conseil gol mo joni inni woni wonde kanko debbo faala ɗon janngude ɓay tum o ya inni yo waɗo on teni ɗon si tawi woni debbo on jaɓaali si wona ɗum ɗon haray yo ɓorno on teni ɗon o jannga kanko ko haaju makko on o yehi fii muɗum haray inchallahu haray la basa bihi haray mi annda so tawi woni laddal ngal faamike seeɗa aray faamike jooni noon si tawi ɓe moɓondiri toon hiɓe janngude ɓe fof toon ɓay haray no gasa kenentiɗon anndi haray woɓɓe gooɗen no gasa fiida seeɗa ma ko haɓɓi kon tiiɗa o inna yo firtu wanno sala makko on surta seeɗa hakkunde maɓɓe toon ɗum ɗon haray ko probléme ko woni janngude kon hay sina saria duɗal ngal ɗon hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaaɓe tun non hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaaɓe tun ɓe anndi hara gooto tawtataaɓe ɗon gorko ɗum noon ko ɗum yewtuɗen naane haray inchallah so o yaltini ɗum noon haray ella fus allah haray ɗum ɗa ko conseil jon ɗen mo nawasi haray ko sara islam on inni haray ko yo buumo o yaha ma ɗumanno ko woni ko conseil ɓay ko ɗum waɗi mi addani misal ka golleji min adna yankoji ɓay ɗon en jaɓayteni on haysi teni on ɓittay en ɓe nganndi on tigi wattata ɗo teni hoygo yahno ko walla haray koye ɓitti on tigi kono ɓay haray ko fii golle haray on tigi wakkilo haray min ko fii teni on woni wowlde jooni haray ɗon inchallah min ko minnata haray si tawi woni o ɓittike mo waawi ittude kono si tawi woni jannoomo on no waɗi ɗum ɗon ittetaake toon ɓay haray kanko faala janngude junngo oya haray min komi conseillata mo toujours ko yo muñɗo inchallah o wona e ɗum ɗon haray kadi onon tigi so tawi woni ɗi feere ɗo waawi lanndade haray ma kanko tigi o inna o lanndooɓe ko henno waɗi haa ɗum ɗon ɓay haray ko ɓe rewɓe tun no gasa o westifenaɓe toon goɗɗum ɓay haray so tawi woni ko janngude mo janndude haray mo anndi kan kadi inchallah ɗum ɗo gina obligé ma goɗɗo waɗa ɗum ɗum hakkunde maɓɓe tun ma on si tawi o lanndike mo no gasa o holla e mo toon goɗɗum ko henɗum woni waɗirde ɗum ɗum inchallah joni albarka on jarama haray landi ɗon hino heeɗi haray o faami ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullah salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah voilà en fait nan mari question ɗo honno ko yowondiri e no gasa e shirkon seeɗa ko miñan e nde meɗe yewta o innilaw application no ka téléphone makko wo si a oti takki kolli makko ɗin application no wawi innugol par exemple oti ko ɗum ɗo faala kanko noon ɓuri hewde kon application ko waɗi kon hara pare ko ɗum ɗon o miiji ko ɓe takki kon ka suudu toon ɓe fof mi fala noon anndude ɓawa explique anila min nota ɓe waɗi ɗum ko shirk mi fala noon anndude fii mo moƴƴa no wa min haray ni faabal to fi on application ɗon ko woni tun haray enen ko jannguɗen kon naane anndugol ko wirni no GIP ji wirniɗi ɗin anndugol ko goɗɗo miiji on faami haray anndugol ko goɗɗo miiji banu adama goo wawata andude ko goɗɗo miiji few kala inɗo no anndi ko goɗɗo goo miiji haray o waɗi shirk haray o sike o ƴetti anndugol ko wirni ko o sendodi e allah allah le inni la yalamul gaybe illahu kay ara annda ko wirni so wona kanko jooni noon on application mo wol ɗon fii mum ɗon si tawi woni ko application ɓe heɓi hara on noon application tigi tigi on jooni kanko ko application jooni anndi ko appareil na neɗɗanke déjà ka si tawi ko application haray min on haa taw kam mi jooɗi ɗo mi anndali technologie ɗon hewti toon taw technologie portoɓe ɓen ɗo jooni si technologie portoɓe ɓen hewti toon haray inchallah ɗum haray ɗon mare landal ngal haa so tawi woni e yiide karma koɓe men ngo explique noon ɓe haray technologie on hewtiri ni kadi est ce que haray ɗum ɗum ko shirque
nanda sifaniki okay mbaɗare ɗon mi faamali so woni on application mais dakkare e nder jentiɓe no woodi annde ɗo fi ɗum ɗon aray dabbugal ngal no udditi ko woni tun ko haalinango ettonilam par ce que ari mi anndali fi ɗum ɗon kono voilà min kadi mi anndal taw fi on application noon so tawi application o yalti ɓay haray ko hunde hesere kala hunde hesere yaltunde haray ko karmakoɓe men ɓen duwa wadde fatawa fi mum kamɓe ɓe ndaare dalilaji ɗin fof ɓe lomoɗi fof ɓe ndaara ɓe inna tigi tigi on ɓe yaltina noon yewtere e fi muɗum e haray mi altaw ka yewtere yalti fi sifa ɗin piiji ɗon inchallah ok on jaram allah heɓon ko moƴƴum amin amin wo kanko e moodi makko wohi ɓe wondi ɓe weldi moodi makko no yiiɗi sunna gollira sunna wo kono moodi makko no mari probléme gooto no yiiɗi trop jaludugol e sonnaaɓe ɓen wona goreeɓe makko ɓen wano waɗa ɗum ɗon ko goɗɗum wo so wolanimo na a ɓayno naa ko fii ko boni hara kanko hiwragol ni goɗɗo haa fotnama yahugol ko ooti hara ko kan hiwragol mo do rewgol hiwrowo mo ni feƴƴa suka ɗin piiji wo kon ɗon ñaawore ɗum ɗon kadi no ɗon haray tigi tigi on ko inneten ɓay hara o inni ko yimɓe sunna faami ɗuman ni hara yoɓe timmin fof enen koye nder yewtere makko nde wonɓe yewtude haray so inni ɓe anndi ɗum ɗa fof ɓe faami sunna ɓe ɗumanni ɓe wakkili ko woni ɓe jallida e rewɓe janam ɓe ɗumanno to haray ko ɗum ɗon kadi ko conseillé ten on ti koye accu haray sabu noon e hakkunde debbo janano e gorko janano ko duwa wonde hakkude maɓɓe ko darura on hay haala kan ko darura on ko beru haaju haray ko ɗum ɗon haani wonde haray na enen no dambuɗɗen auditori ndi ko ɗum waɗi so tawi woni nelaɗo salah sallam ɓe yewtunoɓe harmini ɓe inni iyaku wadde hool no ala nisa mi haɗi on naatugol ka sonnaɓe ɓen sike gorko ni tun ara ka sonnaɓe woni tigi tigi ɓe waɗa ɗon koyte ko yewtereji fija jala hara kadi hina jum haram makko haray ɗum ɗon nelaɗo haɗi ɗum ɗon nila iri on no ɓe on fs no ɓe won ɓeɗo ɓe landi en yeetime no koyte kon alhammu koyte kon walla ƴeykura yagal ni nelaɗo maaki ko ɗum ɗon woni almawtu maynden sike ɓe inni wo koyte kon hammu o waɗa misal o aɗari bohu no jeeya e muɗum ɓiɓɓe bappa on tigi ko wiyte kon koynten kon cousin ɓe ɓen mo waɗu wo miññiraɓe e kotiraɓe ɓeygu on tigi ni wano misal koynten kon enen ƴeykuraɓe nelaɗo maaki ƴeykurayagal ngal e denɗorayagal ngal sa nani mayde tigi ko ɗum woni haray nelaɗo no rentiri ɗum haray ɗen du barriére no dowa wonde hakkude rewɓen woro ɓen haray ko wasiyoto ɓen on ɗon ko yo yewtu moodi makko bil hikma par ce que ɓaytu wenni ko ko yiɗuɗo sunna inchallah so maaki hadisaji nelaɗo sallam fi ko homodir kon e ɗum ɗon haray o jaɓay allah tigi no inni sonnaɓe fala tahda ana bil qawli fa yatma alladi fi qalbihi marad haray hita on joltin konnguɗi mon ɗin hita on newin konnguɗi mon ɗin ko ɗum woni fija jala e ɗumannagol ono e woro ɓen ha tanƴino on mo ɓernde mum nde woni ka muɗum koye woni ɓernde mum ñaw haray enen nde mari on ɗon muskila haray ko musidɓe men arabu ɓen jogiti ɗum ɗon soobe enen noon hiɗen jogitiɓe ɗum ɗon koɓe jalu koɓe yimɓe nawnuɓe na noon ko l'islam on inniri ɗon kamɓe ɓe jaɓata haray sonnajo maɓɓe yaha fijita woɓɓe goo ko ɗum waɗi haray hay ka defte fiɓo ka kitabul nika haray ɓe windi ɗum ton no jiya e ko haqqeji sonnajo on gorko on o duwaka wo accude sonnaji makko on ɗo de tawna sonnajo on duwaka accude gorko on ngoy ko gorko on duwaka accude sonnajo mum on wo ukkodira e worɓe janamɓe tigi tigi e koyte ko al ihtilat hunde harmude suwa wo salmodir golle maɓɓe ma jaɗiɗ golle maɓɓe haray ɗum no fof koye rento haray ko ɓuri moƴƴude ko worɓe ɓen e worɓe ɓen yo wonu gore ɓeɗo wona fijuduɓe jaɗiduɓe rewɓen e rewɓe wona gore si tawi woni debbo o heeɓi koɗo hara ko debbo ko ɓuri moƴƴude koyo ɓe moodi on tigi wonu ka chambre ƴetten si tawi woni ko moodi makko wonta ka chambre ɓeya kamɓe ɓe wona ka salon konti ɓe fija ɗon ɓe jala ɗon hara hay ko ɓuri moƴƴude hara konngu ɗimɓe ala nanodiranɗe wa kadalika si gorko on heeɓi hoɓɓe tawi ko gore mum worɓe haray debbo on kadi yo anndu ɗon hina kanko heeɓi hoɓɓe haray ko hombo heɓi walla debbo on kadi yo anndu na kanko heeɓi hoɓɓe ko gorko on heeɓi hoɓɓe kono haray yo acce koyte ko ihtilat on hakkude rewɓen woro ɓen haray ko ɗo wassito ɗen taw fof en général haray wattude kadi haray on landiɗo ɗon koyte ko ngal ɗon landal haray nelaɗo no maki oɗo hadis yo andinemo oɗo hadis e ka nelaɗo yewti ɗum e ka Allah subahana taala yewti ɗum o haya moyinɗen ɗaɗe e ko waytata noon inchallah. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. Usaade no jenti on ɗo. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah.
accekke de mi faalalanditagol ko yoɓiti e hirsugol ngol wona ɗo ni hara ɗa mari gani ɗuma heɓa ɗo ni ande o nodda ɗo ni wona ko men inna yoɓe waɗane torare Allah ɓe waɗa noon torare Allah nden ɓen nawon tigi no duwa hirsugol ni wona dammo defa ni gora noon jange nodda yimɓe ni ɓe janga hirsa noon ni so tawi ɗum ɗon kadi hara ko hunde sirku noon e so tawira koko daji si aray inchallah waɗo on ko makuɗon ɗon haray déjà taw noddugol yimɓe waɗa ko inte kontorare Allah haray no jaali moƴƴa e no jiya ko ndilaɗo makuno sallllahu alayhi wa sallam no jiya ko aroyta ko akhiru zaman wo haray yimɓen ko ɓe janggirta qur'anu ko fi yoɓe haray min on komi seedori guite an ɗen haray équipe ji no woodi tippoɓe qur'an e janngoɓe yaasin 50 ko on tigi wonno tun hay on tigi no anndi no seedori konte ko guite an ɗen haray waɗoɓe équipe ji ɓe jannga o yaasin woɓɓe goo innayi hoyɗiɗa itti ɗum ɗo haray ko inneten ko ɓuri moƴƴude haray hita on tigi warruno fi hen ɗum ko suwa yanoyay ka bida ma ɗum yanoya ka shirk ko on tiyanata ka bida si tawi woni hara neɗɗanke on o anndi o jogitike ɗum ɗo moɓindirgol yimɓe ɓe jannga qur'an ma ɗum ɓe toranomo Allah haray sen daari min on e nder ko mi yii kon mi yaade ka ɓe inni o no ɓeya waɗi ɗum hono nelaaɗo salah sallam waɗi ɗum ma ɗum salafu salih wano sahaba ɓen konti ɓe waɗi ɗum konti innete sede nelaaɗo moɓindiri sahaba ɓen areɗo janggen qur'an waɗanen kaari du'a ma ɗum fewdo nelaaɗo feƴƴi noon aboubacry waɗi ɗum ɗo wano konti salafu salih ɓe waɗi ɗum e haray ko ɗum waɗi min ko minnata so itta e sadaka haray onon anniye tun hirson dammol ñamminon meskina ɗum ɗon no moƴƴi ha ronki haray na fof kala ko ɓe duyi ɗon inchallahu Allah subhanahu wa taala on o jaabinayi haray onon waɗe tun ka plaisir noon hirson na woni ha goɗɗo ƴamiron ɗum ko si tawi woni inni no wawi wonirde ka bida déjà si tawi woni hara ko golliro ɓen ɗen anndi haray ɗum kam no woodi par ce que nden hunde ko ma yewten fi mayre no woodi golliroɓe seytanuji ɗi ginna ko ɓe ittu don tori boɗeri ma sakari daneri on faami e ko wayta ɗin piiji ɗum noon si tawi woni ko gollido ɗon ko seytan haray ko shirque par ce que hara ko seytanuji ɗi woni ko yamiri ɓe haray ɗon ko seytanuji ɗi ɓe hirsani haray ko ɗum jannguɗen naane azabhu hirsugol ngol haray ɓen ɗon hirsantake joni noon ɓay onon on annda compte ɓe tippi ha ɓe inni on hirsanɓe haray pardon walla yon hirsanɓe kanko noon tigi haray ko ɓuri moƴƴude hita on habbo ɗum ɗon o torare Allah kadi mo kala yo waɗan ɗum fayda hoore mum ɗum faami innugol ɗo ɗen no waɗanede torare Allah kamen haray Allah subahanahu wa taala on Allah taali ida salaka ibadi anni fa inni qarib wo si tawi woni jiyaɓe ma ɓe landike fiyam miɗo ɓaadi Allah no ɓaddi en fof goto kala e men ka samburu muɗum so torike Allah subahanahu wa taala nototo hewta ha goɗɗo wona hakkude ma e Allah si Allah jabinanama duwaji ɗin déjà ta huto hoore ma ha ton ta woɗɗindin hoore ma e Allah ha ton an kadi du'o haray du'a ma o wonde no jaaɓa ɓuuri du'aji yimɓe par ce que ko min men kono no woodi équipe ji min mi yii ka woɓɓe goo yewtiɓe ɓe noddi ɓe fiiɗuma nagol ɓe inni haray tigi tigi on si tawi woni ko ɓuura num fof ɗon haray ko 200 000 francs amma siko yaasi on 50 ko ɗum ɗo ɗen hina duɓe waɗantama ɗon duwa on duwa o battina moƴƴa par ce que objectif maɓɓe on ko janngugol ɓuura noon heɓe mbuɗɗinnade fino duwa ma jabora ko an maapi ko hon ɗum maapi toon kono kamɓe ko maapini ɓe ko honno ɓe janggirta ihlas ala e mum naane ko ɗum wiytuɗen hay golle ɗen so tawi woni shirku no toon ko ɗum inte ihlas ala e mum ɓe battinta ɗe nafata ka hoore leydi ɗo taw wa kadalika ɗe nafoyta on tigi ñande janngo haray min komi conseillata on haray tigi tigi on ko ɓuri moƴƴude sadakaji men ɗin ɓe enen ƴetten tun anniyoɗe waɗen sadaka kono ammade équipe ji jooɗiɗi no waɗande yimɓe du'aji hara inchallahu rentoɗo e majji haray no moƴƴi han o lan acce kay landal gotal woɓɓe gomi nanino inna ɗo woosiɗa wona ko gaaleydi porte ɗo ɓaara e duusji ɗin toilette ji ɗin sa utilise ɗa wawi flosude ndiyan ɗan yaaha wareɗa wawi wolde inde Allah ko nder toilette ji ga a toilette ji i wona ko nder hurgoji ga ko duusji ni siɗa naati ni fi salligagol ma salanni salligagol mara siɗa anni wadde duwan fiilotagol lo nga wareɗa wawi wolde inde Allah nden o nder toilette ga wo ɓaaray ɗo sa lanni haaju ma ɗa wawi flosude ndiyan ɗan wo toilette toon laaɓa non kono iwtata ko toilette min on e faamu an ko haray won tigi wowlata par ce que iwtata ko toilette fi yeehi mi sikki haray muutaki déjà kadi par ce que toujours haray mi nder sumun ɗum tigi tigi sen ardiri noon haray déjà no gasa suun ɗum fof innetake inde Allah jantatake par ce que ka nder tiyoji nder to woni yowde
mbaɗa sifani ko min noon ko faamu an ko woni mi yewtude fi hella on bangi ɗon harayna inchallah no gasa hara yewtuɓe gara kamɓe ɓe mari dayilaji yeɗude e muɗum haray kono min ko min nata haray tigui tigui ɗon ɓaytu woni jantagol ngol inde Allah ka nder hurgo hana hurgo tawi ittu ɗum ko hurgo fi tungo ɓattike ngo ari ka nder suudu ma kamɓe ɓe inni ɗum ɗo dégage si dégage ko ley ɗo woni yahude e haray on tigui déjà koye hoore mum hoɗi par ce que ɓe gandi ko ley ɓe asi fi ɗin ɗumaji ɗon koye haray iwtata haray salte on ko inte kon haray no e muɗum min ko ɗum ɗum mi innata haray on tigui tawino toon bisimilla yo wolu bisimilla no wonel noon e toilettiji hedditi ɗin par ce que sen daari kadi naata tun misal gotal aray yaafuɗo wano sen daari ɗon on tigui inne na toilette kono mi sikki tun aray fi affaire nafagol ɗe ɗiɗi faɗi mbijo on tigui watta toon koyi voilà on tigui joni haray a suusay wolde inde Allah toon kono mi sikka on tigui suusay ɓannande toon goɗɗo wano ñaamete ni e sifa ɗin noon peeji haray o innayi ko innata ko a ɓannanila e mi yaaka gaari o ɓannandelan haray ka toilette toon aɓata oyi joni noon fay haray joni fiita on tigui fof no ɓayi ko hunde haɗande haray on tigui waɗu yaasi naata inchallah albarka on jarama Allah waɗa ko ɓuuri moƴƴude e joddi amin amin assalamu aleykum waleykum salam Sadio joni hatten ɗo hannde inchallah nani inchallah ɗe wawonde ɗe waray jasakumullahu hayran on jarama Sadio albarka boyi Allah yogo ko ɓuuri jarama noon kadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hara meɗen wuro ɗon ɓe guureji wontiri toon fof hara on jarama boyi noon tori Allah subhanahu wa ta'ala waɗa joddiji ɗin fara ko joddiji aljanna amina ya rabbi onon kadi men hara men hiwɗo ɓe guure mon ɗen fof on jarama Allah yoɓɓo joddi aljanna aleykum wa rahmatullah nam jama julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray ko ɗo wonɗen hattude hannde kadi inchallah hari min andintinal programme ji ɗin ka laawol kisal noon min fuɗɗuno andintinde woɓɓe naati direct ɓen ɗon fuɗɗi lande ɗen hari min andintinal programme ji ɗin ka laawol kisal haray toujours ɗo min ɓeyde andintinde programme ji ɗin ka laawol kisal haray no andirɗen no e jumaje ɗen fof haray ko bayana e 21h30 l'heure france on ɗo haray tenen jeɗen kadi hara e 19h30 redivision no woodi inchallah ko radio laawol kisal hara e talataje ɗen kadi fof inchallah ara ɗen mari darsu sonnaɓe ɓen toon deftere al mubadil mufida hara e alkamsaje ɗen kadi fof ara e sonnaɓe ɓen kadi no mari toon darsu e matinu dino inchallah hara ɗo min andintina kadi jama on ɗo ɗo min weltani jama on haray groupe sonnaɓe créa kon ɗo hara ɗuma honno télégramme o haray sonnaɓe no créé ɗo groupe laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe haray yimɓe ɓen no notade moƴƴa alhamdulillah haray on weltanama ko ɓuuri e moƴƴude haray ɗo min invite kadi ɓe arali ɓen foppo haray kamɓe kadi ɓe wawi seenade ɓe tawta men ka groupe ɗon haray ko no format darsuji toon inchallah haray darsuji ɗin fuɗɗama ɗumannede si Allah jaaɓi haray yamodiri yande saabi Allah ɓay ko fi sonnaɓe aray ko fi darsuji ɓay haray no woɗɗodira tanji ɗin ɗuuɗa wawɓe ɓen natude ka radio waɗa darsuji mum ɗi wono wawi natude ɓe tawata ɓen leerji ɗin no poɗodiri ma ɗum harano o hatton jini kadi darsuji goɗɗi wona ka radio haray ɓen ɗon kadi no wawi men contactude inchallah haray darsuji buyno toon haray wona fuɗɗotoɓe ɓen wona abata sa on ɗum ɗon harayno toon inchallah wona fuɗɗotoɓe ɓen wona janngugol kadi iwra ka naati ƴawra haray ɗum ɗon kadi no toon inchallah hara iwrugol kadi ka yaasin no woodi hara ko tajwide e firo fo muɗum haray hisnul muslim on kadi hino fuɗɗa toon haray akdari on kadi men kadi ɗum ɗon kadi harayno ka programme dorto inchallah haray arbaina nawawi on ko ɗoni foti hadise on ɗum ɗon kadi harayno ka programme toon inchallah haray e piiji buy kadi ko wona ɗum ɗon haray inchallah haray ɗon habba ka groupe laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe haray mi acca numéro an on ɗo numéro on ko 0044 79 83 28 17 16 0044 79 83 28 17 16 haray ko ɗum ɗo ni numéro an on ko 0044 79 83 28 17 16 haray ko numéro on noon kala fa alaɗo participude ka groupe toon haray himo habba inchallah haray en hattay ɗo hannde haray min weltanike on fof moɗon en toriki Allah Allah weltana en fof meɗen o naadida en fof ko aljanna haray on jarama min salminimo be e ɓengure mum nden haray Allah ukko en jamma moƴƴo walen e jaam
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol